Lensizi yemali sithi masikhanda thina sithathe yonke imali from 200 to 10 rand siyishise ibe umlotha bese sihlanganise nalensizi bese siyibikele edlozini lakhe bese siyihlambulule lensizi nesilwane esithize basiqeda ukuyihlambulula lento le bese siyayicelela edlozini ukuthi madoda namhlanje nina nimembethe nayi lento esiphila ngayo namhlanje siyifaka egazini. Welcome back to Zoho TV. We're still here no Gogo Davuluvalo. Esishikishani esehlula abanye. Gogo, I'll never leave here ngakhulumanga ngemali mina. I'm sorry. I'm sorry. That's important. Yeah. Ngifuna ukukhuluma ngenhlanga zemali. Yeah. Ukuthi wena the way uzeza ngakhona, because I think other people do it their own way. Yeah. Wena the way you do it, yeah, and the way you look at it, the whole process. Yeah. Uyibheka kanjani, usikhipha kanjani for wena, ungase explain kanjani ukuthi yeah, yini for wena and usikhipha kanjani ama process wakho and ama prizes. Amen ndoda. Seso uyigogo Davuluvalo eFoslorus isehlula amanye. Lento inhlanga zemali indlela engiyenze ngayo ungizwe kahle ihamba parallel nesigubhu ngoba inhlanga zemali lensizi ngibiza insizi yemali inhlanga zemali ma lensizi le yiye ukwazi ukungena phakathi kwesigubhu futhi kodwa lensizi lena ngiyenzela ukuthi for labantu laba idlozi labo elingafuni isigubhu phela akusi wonke umuntu kumele athathe isigubhu khumbula khona omunye umuntu phela isigubhu sijule kakhulu ndoda namathambo ezinye izinto lapha kunezinye izinto ezijule kakhulu so thothi idlozi lelo uphethe amanono so umuntu unedlozi lamanono unenzunza ayifune isigubhu ayifune nix mawuthi ufaka isigubhu yasikhahlela sisebenzi you understand kodwa lensizi le yemali yiyo le ngiyifaka phakathi futhi kuphi esigubhini ukuthi isigubhu sikwazi ukuphakama futhi kodwa manje kunezinye izinto ezingekho lapha kule nsizi kodwa le nsizi lena iyenzelwe for wonke umuntu wena unamathenda awunathenda wena unebusiness awuna business uyasebenza awusebenzi yokuthi nje ungahlupheki athi sibuyele emuva sometimes uthola omunye umuntu wembethwe isalukazi besiphila 1350 imali bengaziwa bekusebenza ini inkomo buttering inkomo makufuna ukumbila lapha kumele ukhiphe imbuzi uyise lapha wena ukhiphe spinach usise lapha so imali ayaziwa so manje kwisikhathi esiphila kuyo 21st century imali yiyo ebalulekile uthola ukuthi omunye umuntu unayo inhlanhla yemali but imali ayihlala esandleni ayikho into ematerializayo empilweni yakhe why thothi lo muntu wembethwe isalukazi rikhehla ebeliphila mandulo imali aliyazi so lo muntu egazini lakhe kumele simfake ini insizi yemali lensizi yemali sithi masikhanda thina sithathe yonke imali from 200 to 10 rand siyishise ibe umlotha bese sihlanganise nalensizi bese siyibikele edlozini lakhe bese siyihlambulule lensizi nesilwane esithize basiqeda ukuyihlambulula lento le bese siyayicelela edlozini ukuthi madoda namhlanje nina nimembethe nayi lento esiphila ngayo namhlanje siyifaka egazini akukhathalekanga ukuthi ngoba phela imali manje lensizi lengidalele wonke umuntu owazi ukuthi imali ibalulekile empilweni yakhe mawazi ukuthi imali ayibalulekanga empilweni yakho akuseyakho lensizi mawazi ukuthi awunayo imali esigubhu abo 15,000 abo 10,000 abo 25,000 35,000 nayi insizi for wena lensizi lesithi masifakile egazini lakho imali yohlala esandleni yakho ikwazi ukuqoqa inhlanhla yakho ikwazi ukuthi imali ube imagnet yemali ngoba so unalensizi edibaniswe nemali ithonga lakho labonisa ukuthi madoda nayi lento manje seyisebenzayo emhlabeni bese ugcatshwa ngayo ngendlela thizeni bese uyobona ukuthi imali yohlala esandleni sakho bese nawe uyophakama izinto zoyenzeka ngoba ayikona wonke umuntu afford isigubhu akona wonke umuntu afforda ithwalo
So manje sizama ukuthi nje sithi sikhandela abantu wonke umuntu akwazi ukuba nento yakhe yokuphila. Insizi mina le yemali ngikhipha nge-4,500 4,500 noma usebenza uthi ufuna ipromotion ufuna ini ngoba lento ikwenza ukuthi uthandeke iqoqa imali yakhe ikwazi ukuhlala esandleni ngoba manje abantu bashawa into eyodwa bayasebenza bahola imali eshisi kodwa imali abayiboni ukuthi kuphela inyanga umuntu eqeda ukuhola 2 days 1 day later imali ayisekho. Why? Ngoba phela ithonga sometimes elikwembethe aliyazi imali uthi mawuyithola imali vele imisuseke kodwa lento lensizwa ayithola iye kwazi ukukontrola ikwazi ukuqoqa yonke into yakho ukuthi noma imali uyitholile ungasokoli ngemali ungahlupheki kodwa kusho ukuthi lensizi lena phela namhlanje sikoba nenye perception dangerous kabi umuntu khona omunye umuntu onokufonela athi gogo mina ngifuna isigubhu ngifuna imali esheshayo ngifuna ukuthi mangivuke eroomini thola imali eningi ngifuna isigubhu esongilethela imali benenkwayibonabo lento le ayikho leyo nto leyo. Abantu sebaqolwa kakhulu bacanga ukuthi khona igroup ezoletha imali eroomini why mina ngingayenzi lento ucanga ukuthi ngaba nalento leyo ungayenzi ngoba ngilaphi abantu ngabe nginama room ayi100 ngibone ngithatha nje itax ama 200 every day ngoba nginesigubhu esigcwalisa imali eroomini ayikho lento le iblasting kodwa angeke siyidalule la it's money blasting ikwenye range angeke from 255,000 mawufuna amadoda ayenza iblasting. You understand akusiyigubhu ezenza iblasting ezinye izinto ejulile kodwa lensizi le siyenzele for wonke umuntu osebenzayo ongasebenzi onamathenda onganamathenda ukuthi ikwazi ukuphakamisa inhlanhla yakhe ukuthi uphakame ukwazi ukulala udlile ube nemali noma umuntu ufuna ukulela business ufuna ukulenza izokulekelela lensizi ngoba phela sewunento yenhlanhla emzimbeni wakho kungako sibiza yini inhlanga zemali o insizi yemali ngoba iyakwazi ukukulekelela uthandeke futhi nemali ikuthande ngoba number 1 mele imali ikuthande uyakwazi uattract imali kufike nje umuntu nje athi ndoda nayi 5,000 awu yenze njani adanya kupha nje hamba uthenga ini why ngoba unalensizi egazini lakho lethonga lakho selikwazi ukuba awake seliyayibona ukuthi nayi imali alisakugijimisa inkomo nezibaya nani njengamandulo. So lensizi isebenza lapho is catered for onke umuntu jikelele. And after umgcaba ongishaya ngayo how long does it take ukuthi izinto start to change like you see lapho angeke siyidalule kakhulu siya because lensizi lesithi masikunika yona before sikunika yona kumele uthole isigezo kuhlanjulwe amathonga akho nawe ugezwe nawe you understand bese sikumisela umsamo wakho kahle ube right bese sikunikele lensizi kwabanye ayithatha 3 days kwabanye 7 days kwabanye 5 days kwabanye 2 days so kudependa ngokuthi manje wena umsamo wakho so clean kangakanani mase so clean so uthanyelile kahle izinto zenzeka nawe uyazibona uyobuya ubonga njengalabo abanye babuyayo babonga ayiqali manje itala nginayo baningi ngisingibanikini babuye bazongibonga so lento le ngathi mangiyikhanda ngayicela ethongeni ngathi nginikeni into madoda imali ezokwazi ukucater for abanye abantu bangibonisa ukuthi hlanganisa ukuthi nokuthi uthatha imali uyishisa wenza ukuthi nokuthi ngoba imfihlo yami ukuthi yipi amakhubalo engiwafakayo lapha ukuthi ngikwazi ukusiza abantu ukuthi bangahlupheki silwa nenhlupheko egcineni wonke umuntu alaladlile kodwa mina ngithanda nabantu abagulayo kakhulu ngibalaphi okay amen siyabonga gogo.